Anyang laki din! Anyang laki din! Si kamat ti lumabas iti paraangan may pare Temyong. Siguro, naggapu ka man na ni Jibang kagyo niya. Gusto ka, pare? Inal daw sa amat hindi pa nagtrabahong pare. Saan ka kadi mabanbanog? Ay na, nakarkaraw mabanugak no dak iji balay. Ah, apay nga eh. Ay sus, parigatan na kaya ni Mari Dolor pare. Anya kalaki din na ya, pare. Kasla di mo matamam ti ugali ti asawa. Ure basit la kam mali pagbalinan na big deal. Pastrekam ti kumparem, tapagkapyam, Julius. Ayun nga agpaiso pare Temyong. Agkapi tayo pa ya. Saanan, pare Julius? Maminsan tulangan. Si kakit dimot pare. Kasta ti kanayon mo nga ibaga. Lawlawagamot pare. No kaano day ta amaminsan. Sa dino ti ayang ti asawak, nanang? Saan pa'y matasimbang put ni Timyong, anak ko? Anya? Di ko na idinawagak kat paawidan. Ngam aging gayta, awan pa'y. Anya kalakit din aya. Agawid tulat ta ka de. Ay saan? Yagyo ta flashlight, tamapan ko sukunan no sa dino man tinapnapan dayjay at imyungan. Sada na saya ti kasta nga ugalim, anak ko. Inton kwan, maupay ti asawam. Ne, anya kumati pa kaupayan na ngay, nanang. Adamot tirik na jay tao, anak ko. Imo kumamot pabainan iti sangwanan dagiti gagayem na. Saan apanang pabain dayjay, nanang? Panang disiplina dayjay. Anya? Disiplinaam ni Timyong nga asawam? Nga mismo mo't abagim, di mo pa'y madisiplina. Adakon ba kay? Apay nga itakalaang si Katemyong. Nagkape kami iji ayanda, pare Julius. Imbes nga diretso ka nga agawid. Saan? Taday ta kumpormi pa'y laang mati papanam. Anya kalakit din na ya, bakit? Pinagustuak lati kumparik mat Ay, makapasurun ka, Timyong. Awan ti denggem asao. Ibagam no kayat mo agsinatan. Nakikapiak la ijay. Si naman ang tibagbagamaon. Saan asyak ti kasta-kastam kunak manon? Talaga ang makaraman ka kanya kunanay. Gusto. Basol ko man eh. Ala, pasensya ka latan. Jakmo't makita ti kumparem, Julius, anak ka. Asino akong pare tatang? Asino kumapay ngay, ni Timyong ino di mo inimbita. Hindi pa ilang napalabas nga inimbitak tatang. Ang mga no saan manan a pinalubusan ni Mari Dolor Anya, ayo na yan. Christmas ita, panawon mo't tapno aginyo ni Timyong. Kuma ngam amuyo matan ni Mari Dolor tatang. Istrikto, nagniwat na jay. Ay, kaasimot ni Timyong no kasta. Mala, padaset tumanan ti mapaniti ayanda inton madamdama tatang. Wain, ipadas mo ita nga imbitahin. Tawan mo ti makita nga agas asok iti paraangan da. Ang mga nuawan tinsagana da. Awan nasaysaya at matlaang no maurnong tayo dito'y balay. Tapno agjajamin tayo mat nga agkakabaranggayan tatang. Bagngal daw mo, Mari Dolor. Anya ti masapol mo, Julius. Ay ko. Salud-sudat ko man, no, ada ni pari Timyong, Mare. Apay ni Timyong, di mo ibaga nga ayabam manan. Ay, uwan ko mamare. Ayabak di tanay, balay laeng. Christmas ita. Iso nga adamot ti basit nga insagana mi
imbitaan kayo kumare. Ay sus, di mo disturbon ni Timyong, tamadama nga agin inana. Ah, ay, sayang, mare. Nay, anya ko mati sayang ngay. Ah, Ni para Julius mo may bakit? Anyat imbaga na, At dala ang sinaludsod na. di na tayo kadi inimbitaran. Apay ko mga imbitaran da tayo ngay. Kano lang nga ko ang nagpartida kano iti baboy. Anya ko maitano nagpartida. Wano kayat mo manan ti uminom iti arak. Ay na, Christmas ita. Kaya't ko lang mo ti makijaming kadagiti kagayam ko bakit? Oh, adula aming jaming di tanga. Italaang may. Ay na, agsardeng ka man si Katimyaw. Pare Julius. nay, si kamot gayam, pare Timyong. Naimbag man ta nagbaliw ti kapanunutan ni Mari Dolor. Anyat kaya't mo asawan? Kasano nagbalit ti kapanunutan ti asawak pare? Anya, kalakit din aya, pare. Ti ko na ni Mari Dolor kanyak itay, ket saan kayo ang makaumay. Apay, saan nakadian nakita idinapanak itayan niyo, pare? Ay ekwa pare. Sana nagbaliw ti panunot na ngem naglibasak. Ah? Pudno day ta pare. Ay sus, pare. Sigurado ang makaungat ni Mari Dolor no maamuan na naglibas ka. Okay lang day jay. Tanasaya at manwan no maditer aramida ka agung lata. Nating nyo pare. Ay nga maguray ka, pare. At daman ti madlaw ko. Nay, anya ko maday ta pare Julius. Timurad ka, pare. Ha? Ay, anya kalaki din aya. Basit lang pare. Awan matan ni Timyong iti sirok ti manggana nang. Ay, jakam mo, anak ko. Amangan mat no naglibas manan. Bayamon ti asawam. Narigat mo't no paritam. Sana bale, takabaulan na mo't ti bagina. Naimbag kumamot ano nagpakada kanya. Anya, kalakit din ay anak ko. Sakpay ket din ti ma-stress amang pampanunot no sa dino tinapananday di Timyong. Kasano kumang agpakadakan ka. Katunggal agpakada, di mo mo't palubusan. Adupay lang ti agkakasakit abbalikas mo kan kuana. Kasta, pare Timyong. Makisyat ka mo't uray maminsan laeng. Uwi na pare Julius. Amon, pare. Umapalakman kan ka. Ha? Anya kalaki din pare. Nagadua mabalin mo nga apalan dita. Sakpay lang mga under ni Mrs. Ay, sus, pare. At least, nakaasawa ka. Siya nga'y, pare. Ay, adan tulad ta pare. Ay, amon, pare Timyong. May salaang mati-wishlist ko ita Christmas. Ay, mabalin na. Maamuanday ta pare. Ha? Ay, ko, pare. Simple laeng. Ni Maria akaanakan ni Nana Ising. Iso ti Christmas wishlist ko ita atawin, pare. Anya? Well, iso laeng, pare. Sika nga'y. Ay, Anya mo ti wishlist mo. ay kwa. May salang pare. Di ko mapanagbalbaliw ni Dolor nga asawa. Anya? Christmas wishlist mo pailang mo, day ka? Ay no, hindi pailang mo napalabas at awon day ta wishlist mo, pare. Talaga kasi pare Julius. Saan pa yung amin na napasama? Iso man ang wishlist ko. Anyang ito mo tayo. Ang mga ano mapasamak mo tayo. Ang mga ano baliwin tayo asawa.
of Maridolor. Isumati sumungat pare Timyaw. Umay na kan samat sukunan. Kasta ka di, pare. Anya ka lagi din ay pare Timyaw. Manula ang abuti ti arak ti ininumta. Ang demon mailasin ti asawam. Unay ka na ya pare. Pare, mabila. Kasla daimot na nga atidog Ay sos. Ay, baot sa abot dahi pare. Anya, baot. Ay aglamang kapaylaang iti sirok ti lamisaan pare. Saanan? Kasano? No pabainan na ka man ti asawam. Bayam lata. Basta siya. Diyak aglamang. Timyong! Nagturad ka mo nga glibas? Di ka pa'y nagpakada kanya? Ne. Una yun dahi nga asawam pare. Ay sos, masapol pa yung ibugkaw na tinagan mo. Sabay, ato dagiti bisita ni tatang. Uwin nga raw. Apay adi ka pa'y latumakder dita si Katimyong! Kwa. Anya galagid din aya Maridolor. Ay, kontrolam ko mama tatang iwat mo. Ay, agtal na ka! Tasaan asikati kasarsaritak, Julius! Na. Di ka manin makibiyang, no di mo kaya't asikati pagsasawa! Ay, una yun, Maray. Ala, tumakder ka di Timyong, taagawid tan! Oo, tumakdiran. Ang mabila nga. Agsiyarak pa Sabay nga gawid ta. Ay kat agawa ama, day tala aglibas ti paglaingam! Ay, Maray. Mangan kapay ko ma. Pagururayam kini pare Timyaw. Ado pa'y matinabati ang makan kahit. Pasensyakan, ngam saan amakan ti gagara, Julius. Anya? Ay, Maray, biit lang. Mabiit lang. Saan man na nasaya ti kasta, Maray? Bay-bayam ko mani, pare. Bayam nga iso ti agdesisyon para iti bagina, Maray. Palubusam kadimat nga agaliwaksay. Uray sagpaminsan lang. Naa, agpakalaing kamanan si ka, Julius. Siyak pa yan ti pagbalinam adakas? Ay, sana kasta ti kayat ko asawan, Maray. Para kanyag lang. Kata saan kumaakasta ti trato mi ti asawa, Maray. Amom ka de, no anya ti Christmas wishlist ni pari Timyaw. Awan bibiyang ko, iti day ta wishlist aday ta. Uray na awan bibiyang mo, Mare. Ibagaklata no anya ti wishlist ni pare. Tapno updated ka mo ta. Kasto iti wishlist ni pare Timyong Maridolor. Ti wishlist na, ket agbaliw ka kuman, Mare. Ang mamaya, kasama ng ti wishlist na, hindi na palaba sa Christmas. Anya? Wun. Pagyamanam latamot Tauray kasta ti trato mi ti asawam. Ket anusan nagalada, Maray. No kayat mo ti makijaming itigagayim mo, okay lang, Timyong lakay. No kayat mo ti makiinistorya kini kumparem Julius, mapankalatay ti ayan na. Sige, umuna akon nga agawid sumaruno kan tulatan. Ne, saan ka nga agungat? Apay ko mga agungot Kano'y may katasukunan na. Sana ya? Wen, ngam nagbaliwan ti panunot ko, lakay. Basta di ka agungat Anya kalakit din, ay lakay. Wen ko naklangaro din. Basta agawid kanto iti balay Mala, mapan kan iti ayan tigayem mo. Tani, paypayapayan na kan. Di mo magkadwa ni Timyong dolor anak ko. Kunak man no iso tinapan mo sinukon. Saan nanang, nagbaliw ti panunot ko. Ha? Bayam tamakijaming pay kadagiti gagayem na nanang. Sigurado ka ka day.
Saan ka nga gungungat? Awan mo't ti makagaputap no agunget na. Tinapatag kat agawid ni Timyong dito'y balay. Ne, itaman pa'y anak ko. Amo yun nanang. Bilibak iti asawa. Ngamin, uray saan anasaya at titratok kan kwa na, kat nasaya at kan responsable lat namot nga asawa. Ba nag-apagyamanam kumanak ko? Saan nga amin nga asawa, kat naanos kas iti asawam. No sabali kat amangan no tinong panakan, gapu iti kinangiwat mo. Among pare Julius, saanin nga gungungit ni bakat kaw? Nasaya at matngarod, ano kasta pare? Iti kalmang ka pinalubusan na ka makinom kada kayo. Iti agsapa, awan dakes asawa ng ngagaw. Intimplanak pa iti kapay pare. Ay, sus. Ay, nagsaya atan no kasta pare. Saan ka na ma-stress iti ugali ti asawam? Pare, mas dawat na niya timba kami ti asawa. Tanadlaw ko kahit, amanipod imay dito'y ayan nyo iti kalman. Nagbaliw ti ugali na. Saanin nga gungungay? At da ngamin tinaibagakin ko na ang magic word, pare. Magic word? Anya nga ito ang magic word, pare? Imbagakin ko na ti wishlist mo ita a Christmas, pare. Jak matamo nga isugayam ti magic word. Tapno, makaamiris ti asawam, pare. Ay na, agyaman ak unay pare ha. Kamaudyanan na, natungpal mo't langin ti wishlist ko iti mano atawag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay na, kunaklaki din no asino ti masabat ko. Si kamat gayam ami. Naimbang tanalagip mo pati si Marungkar dito'y lugar tayo. Ha? Kunaklakit din no ijay kan syudad. Kunak ano nalipata mo ti umay dito'y. Sika talaga. Ay, kasla pasig ag kakaimas ti foods mo Limok magka Iso adandan di ka na ilasin. Wen nga rod, uray anya ti aramidak nga ag-diet. Awan lata. Ay, sana bali at maibagay kan ka, girl. Ang awan nakmanan. Sika talaga. Ayun gayam. Umay ka ijay balay no adawayam. Adated ko kan ka. Imbagla a remembrance mo kanya. Ay na, nagita ti pagalistuak. Umayak inton malam. Umayak nga umay. Ado talaga ti mangibagbaga alimok mga kapong. Kahit podno, mate. Mayos lang, ta may bagay mo king kaday talok magmawa po. Sa bagay matkit di Nasabat ko ngaming itay ni bakla. Isumot ti ibagbaga na. Amo matanda jay. Madlaw na amin, tinakadkadlaw. Naimbagpay ken kwa na ta sexy latta apong. Ay na po, di ka kadi umapapay. Uray na lukmag ka, may bagay magking ka kunak tumay. No kaya't mo nga agsobli ti sigod a pambagay, ag-exercise ka Wento apong. Kasadot mo mangamin ti binigat na mapanagjagay. Sakit na isem ka iti sweet foods. Ay lumukmag ka talaga, aapok. Ag-exercise sakto apong. No makasubli ak ijay syudad.
Oy, mare, adda ibaga. Anya day tamare. Si Mang Petmet gayam di agbibisin nga apo ko nila kay Duro. Ni Ami. Ha? Kasta? Wen, napalabas ko idi kalman. Kasta unay alukmeg na. Iso nga amok ang masikog. Anya? Wen mare, masiguradok ang masikog dayjay. Limukmeg. Sarampiting at talaga dayjay nga apo ko nila kay Duro. Isulaang dayjay ti aramiden na ijay syudad, ti agsaysayot. Anya? Uray kita mare, masiguradok anasikugan laang dayjay. Amok nga awan ama jay sikug na. Kasanumat ana ibaga day tamare. Ay na, amok mare, syakpay ti ko na. Apay, dinamag mo amis mo di tao no masikog. Takas takit din ti ibagbagam. Ay nalakay, uray saan ko adinamag. Amok, sabali nga min tilukmeg na itinakita. Iso nga amok ang masikog. Anya? Ay unay kan bakit? Managipapan ka talaga? Di ka kadi mabuteng amang ibagbagay ti kasta, ha? Kadi mo pa'y matamo no puno day nga apat mo. Ay na amok ti bagbagak lakay. Masiguradok ang masikog dayjay. Ken maysa, idi pay laeng saan anapan ijay syudad, sarampitingan dito'y lugar tayo, pasig alalaki ti barkada na. Anya? O, anya nga ita, ha, masikog laka nga rod anagawin. Ay, salbag ti amin na salbag. Managipapan at talaga da dya, Lourdes. Wan nga rod. Gapula ang tanakita na alimok magjay tao. Ibaga nakit din amasikog ka no. Ay Oo na! na yan. Diyos ko, syaklat ng ibagaan na, dinurab kun aji sub-sub na, marwam. Ha? Awan lang ka di naman madlaw. Malagip ko manen, idi nakita na ang nagkuyog dama ng laniken ni Manong Roger. Ay na, ibaga naki din ang naggapuda iji hotel. Ha? Nagmayada para manan iti durab tap nagnakam. Sana na sayada diyang araramiden na. Awanan bain da diya babae. Ay na. Ibagamtukan ko na. Naimbagkan ka, takabaalam apagsasawan. Ngamno siya, saan? Oy mare, addamanin ibagakken ka. Oh, anya man day tamare. Kasla inaldaw nga da imaritis mo ah. Amom ngay, kanayon meten amarabyan ni Lusing. Ken amom kadi, kanayon ajay tricycle ni Bernard ti paglugluganan na tunggal agawid iti malem. Anya? Panagkunak, adda nagkinaawatan dagijay adwa. Ay, anya ka din day tang ibagbagam mare. Masiguradok day tamare. Agasam, numakitak ni Lusing, ijay pa'y likod ni Bernard ti pagtugawan na, ha? Kat amangan mat no isulaang ti bakanti atugaw. Isu nga isum di nagtugawan na. Oho, imposible, mare. Awan to pa'y tinakatugaw ijay unag ti tricycle, idi napalabas ko ida. Anya? Ay na, awan ti limod asaan amaamuan. Iso nga oray puutem. Umalingasaw to ti bangsit dayjay alusing. Puutem, mare. Apay, nakitam aya? Napanagnagam nga da relasyon da? Takas ta ti ibagam? Ay nalakay, sa anak amaag, tapno saan ko nga ammo dagita bambanag. Anya? Oray puutem, agwaras to dito'y lugar tayo, nga da relasyon da Bernard kan Lusing. Ay sus, sumardang ka man, Lourdes. Ang mga no adda makangag iti day nga ibagbagam, narigatan. Ay, awan bibiyang ko, no adda makangag. Total, agpay sumot. Sus, apo aya. Anya laki din day ta panagniw-ngiwat mo. Di ta ka man laangan. Ay,
Awan at talaga ti palabsan da dya, Lourdes. Amin na makita na, adang may bagana. Wan nga rot, manangipapan at talaga. Sapay la kuma, ta makasarak to iti mang durab iti ngiwad na. Ay sapay la kumaa, barang no iso ti pagnakman na. Amin mo ten. Basta dala makita na ang nagkuyog, wano nagkalugan, ay na, ibaganan nga da relasyon da. Anya laki di daytan? Kan saan la aday ta? Amin ang makita na alimok mag, ibaganan ang masikog. Wen nga rod. Ay, ibagak tuman gayam ka ni Ami, di impagana. Ubing pa'y ni Ami. Ngam amok, akabala na dayjay aduraban. Ay, palaban dayjay. Anya? Ay, agar-aramid ka man. Inton kwan, agpinungot da. Oh, di very good. Makabuya ta iti live aranget. Buyaan taman, no asino ti mga bakadakwada. Diyos miyong pakawanam, jak lakit tim pagarop akas tagayam ti ibagbaga day ja Lourdes itilikili ko da. Oo kaya. Lourdes ko na kun Tutal, nagalas matlaan ti ugali na. Ay girl, namasabat mo, durabang mon. Amo kakabailam. Wala, siyak pa'y ti kunam. Ipungot ko. Sako duraban jay sub-sub na. Tapno agnakam tawanan bain. Gapulang talimok magak. Ibaga na ama si Kugak anagawid. Ha? Managipapan nga ron. Amin ang makita na, kat adda kayat na asawan para kan kuada. Di na pala ibaga no apat isapsapulan na. Jak urayan ang masabat ko. Inakit din danunan ijay balay daa. Uray adda nila kay na. Anya ko ma. Ha? Pagtimugag kat idang agasawa Uray day jay amando. Di naman lamabagbagaan di managipapan nga asawa na. Ha? Makaramanda talaga kanya. Anya? Ay, oo na yun na dyan, Lourdes. Sana mabuti nga istorya iti sana punaw. Wan nga rod apong. Idi na minsan anasabat ko. Inisamak pa'y mat. Ngamjak amo akas tagayam ti bagbaga na kanya. Ay, oo na yun ni Lourdes. Napagla na talaga chismosa. Basta da makita na, adda nga adda ti bagana. Payman, ikakman iti pagnakman day ja abaket. Tila ibagbaga na. Tikaskan kwa na ti agsakit. No saan ang makaala iti ichismis na iti saan apod no. Ken no saan ang makadadaal iti pada na at tao. Adahon tinagar-aramidan na iti kasta. Mabutang lang nagiti tao amang tungpakin kwa na. Anya? Nasingpang nga manilakay na. Managtulong. Iso amabayin mo dagiti tao ha? Ay saan? Numabainda. Siyak saan? Narespeto akmat kat apong nang runa no inaunang siyak. Ngam no kasta mapanak imarmarites ama sikugak kano. Kenjak amo kano no asino ti ama ti sikug ko. Gapo iti kinasarampiting ko. Ay na, mapling at talaga tilapayag ko. Agsagana day jay Lourdes. Ti awanan bain a babae. Salbag kiti. Ay, nagsakitan day ti rupak. Ne. Apay, ano day tarupan bakay? Kasla tinong pata kamay. Amom lang arudan, makitkitam lang arudan day ti rupak. Anasugat iti kuko day di alureng sa ludsud ang pailang. Ah, Awanan bain day di a babae. ay na Lourdes. No addaman ti awanan bain kada kayo. Sika Ha? Basol mo no apay atinong panaka. Ibagbagam nga da relasyon dakin ni Bernard, adi mo mat napanagnagan. Anya? Day ti maganab ti managipapan akasken ka. Nalabas nga min day nga ugalim. Uray saan mo anapanagnagan, ibagbagamon ka dagiti tattao.
Siyempre, makaungat at talaga jay tao. Amapan mo is istoryaan iti saan apod no. Anya, kayat mo asawan, dayjay pa'y alusing ti kanunungam. Siguro, uray si ka, ag gusto ka matkankwanan niya. Anya? Jesus, salpag ka hindi. Di nakman pagpungtutan, Lourdes. Ang mga numatong pakamay. Manayunan day ta sugat tarupam. Ni, apay ngay day tarumpang mare. Kasla nagnaan mo ti biruro ko. Ah, si kakit di mat mare. Makitkitam lang arudan asugat-sugat, kastapay laang matibagam. Apay, asino tinangtong pa kan ka? Kasla saan laang atong pa? Kasla karamot pa eh. Ha? Dayjay alusing. Nagrana kami idi namin san ijay tersena ni Bakit Maria. Idi kwan, tinungpanak matlatan. Anya? Awanan ba inday ja babae? Addan to aldaw na dayjay. Ha? Ay na mare, basol mo mat ngamin, no apay nga inaramid na kan ka ti kasta. Apay ngamin anapan mo in marmarites nga ada relasyon da kini Bernard. Asaan mat apod no? Ha? Imbes a makapungtot ka kan kwa na, amirisam kit diyan na imbag. Basol mo mare. Isong agbalbaliw ka kuman. Iti kasta, saanan ang maulit day tapanang tungpadakan ka. Oh, si Kamat Gayam, Ami. Wan, siyak nga rod. Day, tati maganab mo at chismosa. Awan babain mo. Apay ngay at tilong panak matlatan. Di ka man aging diding awan amom. No ti amom, kat saan adumandanon kanyak ti bagbagam ama si Kuga. Nagbidot ka. Anya. Sana ang atong pati maramanam kanyak. Ipungot ka pa eh. Anay ko, huston ami pangasim, husto ko mamatan, nagsakitan ti rupa, kanto'y ulo. Awan ti bibang ko, maruwam ka bakbakatan at chismosa, apay, napanaknakam ama si Kuga, ibagbagampay kadagiti ka aruba, ajak amo no asino ti ama ti si Kugo. Ha? Naglaing kang agaramid iti istoryam, nga uray saan matapod no? Na ito lang munday tanga ugalim, sipod pay, si kantin numero 1 at chismosa dito lugar tayo. Ami. Maminsan pa'y nga damaamuak nga istorya ang may papan kanya. Ha? Daitak day tangiwat mo. Anya. No day ta oras mo amapan agmarmarites iti saan apod no. Ket nagtrabaho ka. O, di adda ko matangdan mo, salbag ka bakbakatan. Wow! Hanya laki din day tarupa. Kaslaro pa titigil eh. Anya? Kaskalatay kontrabida iti horror apabuya. Dinakman ang angawon akas tamando. Ang mga nusika ti pangipapasak iti pungtot ko. Ani? Addan to aldaw dagiti atat tao. Ha? Isagana ang ti panang tungpatungpakmat kadakwada. Sus! Sikapay ti addaganas na amang ibagay ti kasta, idinto ta sikamet ti aking basol. Anya? Dayta ti maganab mo, managipapan ka ngamin. Anya nga ita? Ha! Nakakaasi dayta rupam, gapo iti panang tungpadaken ka. Agasam, kaano lang iti tinungpa na ka ni Lusing? Sa ita? Ni Ami man? Ay sos, ang mga no adapay ti mang tungpaken ka inton bigat. Anya? Bakit? Dayto iti makunak. Saan ka atinong pangauray na galas ti ugalim? Ngem sa bali a tao tinangtong paken ka.
Ngam bakit? Dahil iti maibagakan kanya. Saan pa'y anala daw ti amin, tapno agbalbaliw ka, Lourdes! Anya nga, tinapasamak iti rupam, Lords. Apay nga, akas tamutan. Kasla nagnaantigas. Anya, Siguro, tinungpa na ka ni Ami, anya. dinakman ang angawon akas ta si kabakla. Amangan no si kati pangipapasak iti pungtot ko. Anya? Siya ti pang ipapasam iti pungtot mo, kunam? Di nakpagsasawan iti kasta. Taamangan no si kati matungpak. No di mo kaya't amanayunan day tasugat ti rupam. Agulimak ka. Tudda lang arudan ti tungpa day tarupam. Naglastog kang agsasao. No di ka katsalba. Anya, Agbalbaliw kan. No di mo kaya't asabalin tumanan at tao ti mang tungpakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din. Agagay na kita ilislistam, Tonya bakit? Ay, makan Makan? Ne, kada nalpas maten ti Christmas, kan baro atawan. Anya kalakit din aya, lakay. Nalipatam manan. Anya tinalipatak bakit? Nalipatam akasangay ti anak ta intun umay alhawas. Ayun nga agpaiso. Pasensya kan bakit nalipatak mo tayo. Ay, agtugaw ka man kiti tatulungan nak amang i-budget iti nabatbati a kwarta tayaw. Apay, mano tinabati a kwarta tayo aya. 1.5 laang matinabati lakay. Anya? Ay, sus, kurang samot dayta, Tonya bakit? Isungarod ama i-budget lakay. Anya kalakit din aya. Nay, sa di naman ti papanam, bakit? Mapanak iti ayan da dindi, lakay. Adda kanu ka tinapatag nga ibaga na kanyak. Ni dindi aninang ti anak ta? Ka isulaang mo ti agnagan iti dindi dito'y lugar tayaw. Ngam, agure ka man. Anya kano aya ti ibaga na ken ka. Apay masapol amapan ka iti ayanda. Anya kalakit din aya lakay. Isungarod ama panak iti ayanda, tadyak pa'y amo no anya ti ibaga na kanyak. Nya lakit din aya, ken no mabalin mo't nga itiks na, tapno saan kan amabannog amagmag na. Okay lang kanyak, ta sidaglaang mo ti balay dalakay. Malangarod, kitaem, tamangan no marabian ka manan, wag. Agkapay-tapay kabayatan ti panagis-istoryata, manang Tonya. Anya nga minti ko nga ibagam kanyak. Kasangay ni Travis nga anak ko iti bunyag intun umay a Sabado. Hustuak ka di, manang Tonya. Ha? Wan, nalagip mo mat. Saan amabalin amalipatak ti espesyal nga aldaw ti anak ko iti bunyag? Manang Tonya. Anya nga iti plano yo, manang. Hay, day tati Jack pa'y masigurado. Ngamin, manulahang ti budget mi nga agasawa. No kasta nga rod. Siya kun ti mga sponsor iti birthday na, mare. No kasta nga rod. Siya kun ti mga sponsor iti birthday na, manang. Ha? Sigurado ka kade. Wan, ilistam tulaangan no anya ti kayat yu aputahe. Kan no anya ti kayat yu a-design ti stage. Siya kun ti makamong agbayad. Ay na, nakababain matkan ka.
Anya kalakit din ay manang Tonya. Okay lang kanyak. Taawan mo't pamilya kapag gastusa. Nagatidog mo talista amon bakit? Di mo ibaga agatangan tayo amin dagita. Anya kalakit din ay alakay. Awan ti pagparikutam. Ngamen, ni dindi aninang ti anak ta, ti makamo iti kwarta a magastos. Aniya, ay sus, nakababain mo ti kumarita Big time ti kumarik lakay. Nagagat ngamen, isu nga imasinso adagos. Sa maysa, awan pa'y anak na paggastusan na. Ay, uwan matkit di Panagkunam lakay, umanay ka di daytoy no? Nayunan tayo pa'y. Ay, umanayin day tabakit. Ay, amangan kidde no panunutan ti kumarita. Nga abusun ta ti kinaimbag na, no nayunan tapay day ta. Lugan mo't ni Mari din di tinagturong iti ayandama ng Tonya. Anya nga tamanan ti aramidan na iti balay ti anak mi iti bunyang. Sino ti serseri pamititawa? Wila anak ka. Tatang, amangan no amuyo ti makagapong, no apay anapanday ta adin di iti balay ti anak mi iti bunyag. Gusto tinanggag ka. Apagsasaritaan dagiti karo batayaw. Ni dinday ti aggastos iti kasangay ti anak yaw iti bunyag. Anya, iso ti aggastos iti kasangay ni Travis. Way nanak ka. Adday tamanan day ta adin di, agpasikat manen ngam sorry na lang siya, sa anak ngagpaaba kanya. Anya, daimbag ka ni dindi tado ti kwartana. Kabailan na ti aggastos para iti anak yaw iti bunyag. Ay, awan bibiyang ko no ado ti kwarta na. Nasken nga agpanunutakmat iti irigalok iti kasangay ni Travis. Apay nga manang Tonya. Awan mo ti makitak aletsyon iti listaan ti makmakan nga inlistam. Dindi. Nanginamot ngamin ti letsyon. Anya kalakit din ay manang. Maminsan laang mat iti makatawan nga ag-birthday ni Travis. Sa maysa, adumot ti putahe nga inlistak. Inayon mo latan ti lechon, manang. Mano ti kayat yo? Dua ka di? Umanayon ti maysa. Ala, isurat mo nga rudan. Taisunto ti ipakitak iti na kontak mi. Agyaman aklaunay Awan ti anyaman na manang. Uwan gayam, sa dinong ti ayan ni Travis. Adda iti unag, madama nga aramidan na ti homework na. Mabalin ka ti makasarita, manang? Awan parikot iti dayta. Kumusta ka, Travis? Nasayat tamat, ninang dindi. Kat, kumusta ti panagadal mo? Siguro, aging ka ita, kat si katitapuan iti klase yo anya. Saanan, ninang? Nalalain nga minto'y transferin nga iti siya. Kasta ka di? Yung po na ni ninang Wila. Sa anak ka no mapukawan iti namnama. Ngamin, paggagitap. Mga nasyak tumanan ti agtap. Saan na bale? Nalaing ka mat. Say-saya atampay. Tapno agtapuan ka manan. Ay, gayam. Agyaman ak iti-inted mo pag-birthjack. Awan anyaman na, Travis. Makitam na ita. Kadagiti amin aninang mo, syakla ang tinakalagip nga aggastos para iti birthday. Pudno ka di tinangag ko, manang Tonya, ni dindi ti aggastos para iti birthday ni Travis. Pudno tinangag mo, ading wela. Nukas na, agpasikat maninday ta dindi. Adda ka di ibagpagam?
Awan, manang to niya. Ay kat, umay kanto ijay balay, intun umay asabado Ay katun umayak to manang. Mangtedak tumat iti regalo para iti anak ko iti bunyag. Adda man no awan, umay kalata. Saan mo't masapul nga adda ka na yung tiitid mo a regalo? Naimbag kinidindi taado ti kwarta na ating ko. Ay saan manang to niya? Talaga akayat kumatimang tad iti regalo para iti anak ko iti bunyag. Saan mabalin asyakla ang tininang nga awan ti regalo na? Ala, si kangaro dan ti makaam mo. Anya ti sapsapula, manakaw. Ay, jakmutin makita ti titulo ti daga nga intedyo kanyak, tatang. Ananuam ti titulo ti dagaya. Basta, adda na patag apangusarak, tatang. Pangusaram nga raw, di mo ibaga nga iso ti regalo mo iti anak mo iti bunyag. Anya kalakit din, aya tatang. Isaldak pa'y laang Anya, ay di ka man nagararamid anak ko. Ay na, ibagayukit din no sa dino ti ayan daya at titulo. Tapno makagatangak mat iti iregalok iti anak ko iti bunyag. Nasken ang inginaan mat ati iregalok. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti kakadwak aninang nukwa. Ay, mangrugi ka man na kunakaw. Tinawin lagan nakasta. Kasla battle of the business nang mutin na kanayon ti mapaspasama. Happy birthday, Travis! Oh, regalok para kan ka. Anya nga tilinaon da ito box, ninang. Lukatam to inton madamdama. Sigurado magustam ti regalok para kan ka. Agyamanak, ninang. Awan anyaman na. Good morning, Travis. Adtoy regalok para kan ka. Dakkel box, ninang dindi. Anya nga tilinaon na dayta. Siyempre, luglugan nga adda remote na. Iso ti wishlist mo ita birthday, saan ka di? Ninang, agyamanak Aywanam dayta ha? Ngamin, imported dayta. Branded, iso anangina. Talaga pasikat da ito adindi. Kunamlano asino mat. Kan, Jesus, grabe ti make-up na. Una yan. Adda ka matgayam, Mariwela. Wan, itay pay. Saan ka mat siguro abulsak tapno sa anak makita. Anya nga may nanti ko lang nga ibagam kanyak itay lakay. Itay pa'y amad-madlaw ko. Akaslasaan nga okay ti do ako marita. Kasanumot ana ibagam dayta. Kita amit no kasano ti panagkit-kita da iti tunggal may sabakay. Nay, agraman isam da. Madlaw apeke. Anya kalakit din ay alakay. Awan mo ti madlaw ko. Saan mo lang siguro makit-kita? Ay ngam, padasam nga obserbaran ida. Nala, di mon ikan iti dakas aka ipapanan ti makitkitam lakay. Ay hingam kita lang abakay. Ang mga noaddan to kidi aga apakadakwada. Sapay ado ti bisita tayo. Travis, picture taman mat? Mabalin mat, ninang. Mabalin ka di picturean na kami, Mariwela. Kasano kumakat agpapicturak kumamat iti anak ko iti bunyag, mare dindi. Anya nga tano, picturean na kami, pay nga umuna, Mare. Kalpasan na, da kayan tumat. To'y cellphone ko lang, ti usaran tayo. Gaputa clear, ti camera na. Kaslad na kayat mo asawa na, mare dindi. Awan mat, agpay sula ang clear ti camera ti cellphone ko. Di ka madanakan, taagarami dakto iti group chat tayo aninang na. Tapno ijay ton, isend kon to amin ti pictures tayo. Ay saan? Agpicture kami kini Travis dito'y cellphone ko. Oray kaskasano, clear mo ti camera ti cellphone ko.
Si kalaang aya ti kabailan na ti gumatang iti cellphone a clear ti camera na. Ay, gusto ninang dindi. Ninang wela. Di ka agsubangan. Tapnawan ti riri. Kailangan cellphone ni nanang ti usaran tayo. Hoy, di naman kusi-kusilapan akasta, wela. Kat no sikatin mo na. Apay, di mo ka di pa'y maakseptar, akada tayo aninang ni Travis, kat siya ti pinaka-the best. Pinaka-the best mo't asasawam. Putno na ta, tunggal kasangay na. Siya ti dakkel ti magastos na. Siya matlaang ti the best ti regalo na. Imported, saan ang nagapulaang di ta igid-igid. Ha? Nagsasao ka mo't si kadindi. Pagnamat! Ha? Papansin ka mata niya. No sa anak laang amabain kinimanang Tonya, impungot kan itaypay. Anya ti kunam ha? Siya ti ipungot mo? Ha? Nay. Hey, anya ti mapaspasama kan aya. Ah, si kamot gaya manong George. Ay, awan. Ada lang amin ti... Oh, Adala ang tinapatag apag sarsaritaan mi. sigurado kayo? Ay, awan. Di na kang pakadanagan, manong George. Kumusta nga tinapanama birthday, anak ka? Ay natatang, mabwisitak iti dayjay adindi. Anya tinapasama kaya? Ha, pasikat na unay. Agasan nyo ngay dayta. Mapanakit din ibagbaga nga iso ti the best ninang. Anya kalaki din ay anak ka. Day talang gayam. Anya nga rod ti kayat na asawan tatang. Isulaang ti best ninang. Iso ti kalaingan. Iso ti kapipintasan aninang. Isula aminan. Ay, unay kayo mutin anak ka. Kasanungay, numasuron ni Travis, no kasta nga agaapa kayo aninang. Hay, talaga apimudotak namin tatang. Ayawan Kasta ki din ti isuro yaw iti anak yu iti bunyag. Di kay ka di mabaeng. Naimpaglagan, tanasalaw ka dito'y dalan mo, wela. Asino di agsasaom? Binagdakak samot. Talaga ano tangsit kamot anya? Di mo maklon, asyak ti the best ninang anya. Ay, nagmadipay ti rumrumar itingiwat na. Asino man nga tadaytan? Hoy! Di nakmantal talikudan no kasta ka sarsarita ka? Ah, anay ko! Ibatam ti buok ko dindi! Ala ipungot na! Saan ka di nga isuti na ibagam idi kasangay ni Travis? Naawan laang ni Manong George, idi? Ibatam ti buok ko kunakmat! Maysa! Ay, dindi! Wala! Anya ti mapaspasamak ditoy? Anay ko kunaklangarudan! Ti kunam ka di sa anak abumalas? Daytoy ti parakan ka? Ah! Anay ko! Saan ka yun? Saan na lasaya ti kastangar aramidin nyo? Dindi! Wala! Kasanumat ngamin manang Tonya, makapasurun daytoy adindi. Pasikat launay. Agasem ngay, tamapan na ibagbaga nga iso kano ti best ninang. Kapot nomat Apay, si kalaang ka di tinginginaan ti it-ited na regalo kini Travis. Oray siyak mata. Ala, agsardan kayo na adwa. Kasta ka di ti isuroyo kini Travis. Kasta ka di ti ninang. Sikaman laang ti damagan mi. Manang Tonya, kada kami adwa. Asino ti pinaka-the best ninang? Asino ti napinpintas? Automatic daytan dindi. Siyak daytan. Ay ala, huston. Agpapada kayo laang aninang. The best kayo amin. Isu nga inala kayo aninang. Ngam pangaasi yuman, tadi kay aggaapa. Para laang iti dayta abanag. Ninang kayo. Isu arumbeng laang nga agbalin kayo a modelo. Saan aray ta kompetensya ti pampanunutan nyo? Nalawag? One manang Tonya.
Maminsan pa'y nga aga pa kayo. Ikatan kayon, kas ninang ti anak ko. Numapasamak dayta, di yun namnamaan, apalubusan kayo pa'y nga umay ijay balay. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Atara Maray, isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, manang tarabay. Anyalaki din. Agasam kay day nga inala makanap agustanak ka. Agasam ta doa plato ana punpunungan. Una tatang, narigat ti maibusanan niya, sa anak ton ama katurog inton rabi nujak maramanan amin ti makan nga insagana ti kaaroba tayo. Ay una yan. Kasanaw no kumaro man dyan anayam itikas ng aramidan. Anya kay lakit din ay tatang. Saan abali ta saan mo't akanayon, sagpaminsan lang mo. Ay dumngag ka kumanak ko. Tas ikan tumit lang ti kaasay no kumaro na itangan anayam. Relax kayo kadila ang tatang, kabailak day toy. Makamu ka man langay. Talagang awan ti dengga masaw. Mapang kayo ki di mo mga laiti kaninyo Amangan numaibusan kayo. Sapay na imas amakantin sagana da. Tatang. Nay. Apay ay agustanak ka. Marigat anak nga. Umangas. Tatang. Ay daytan ti bagbagakkin ka. Itaray na ko ni ospital. Yakupay kayo. Hindi matay. Pilit! Pilit! Apay ka di lolo. Eh, saan ka naman makaangas ni nanang bao? Mapan ka man kini agura iti tricycle. Tetaray tayo ng ospital. Nagdan tumot nga may ibagayaw. Di na kay dungdunggan ni nanang. Eh, Kamat gayam ti lumabas iti paraangan mi, Philip. Mabit man lang. Adaman ti kayat ko asaludsudan kan ka. Anyat sa lobsudan niyo, Uncle. Pudno ka di tinadamag ko, ana ospital ni nanang mo? Uncle. Kasano ngamin? Ado ngamin tikin na maiparit kan ko na iti Christmas. Ay, sos. Kasimot nga rod, ano kasta? Uncle Jordan. Awan lang rodin ko kwartamay. Mala, bayam ta kasaritak to ni Antim Paula. Ang mga no da maitulong na. Agawid ka no, gat into no may alawas. Ha? Nakasta? Nalpasan ti kontrata na iti abroad, Uncle? Uwan, Philip, adamot basit urnong na. Kumusta nga iti biyahe, Paula, bakit? Nasaya at latamat lakay. Ay, uwan gayam. Na-ospital ka no ni Kumarita, Paula. Asila ako marita, lakay. Ay, kat ni Agusta, Ha? Di ko na idi na minsan atineksak. Kat ag-ex kumari kami laang kano. Anya? Aging gaita, kat nasakit lat na tinakam na kanyak. Aguray ka man. Anya ngamin ay tinagapaan nyo idi. Sakbay ang nagabrod ka. Kastoy ngamin lakay. Adda katsat na nga afam. Kat idi kinita, saan mo't ama ibagay iti kumari. Naibagak pa'y apangit ti katsat na alakay. Ang angaw ko laang. Nung sineryoso naman. Ay na, simple laang matgayam ti sanyo ang nagkinaawatan. Simple laang at talaga lakay. Ngamday ta ti makagapo, no apay ana friendship over kami iti kumarek. Bakit? Adaman singasing ko. Anya nga tano bumawi ka matkan ko ana ita. Ang mga numapakawan na ka. kumusta kayo tirik na magustanak ka? Ang kakapsutak lat na tatang. Wan gayam, imawag ni Kumari Paula. Nagawid mo gayam, dito lugar tayo. Anya kalakit din ay tatang.
Nabayagan asaan kami nga agkumari iti dayjay a Paula. Ag-ex kumari kami laang. Anya, ex-kumare. Ex kumari, as in kumarik ide ngam saanan ita tatang. Anya kami tinagapaan nyo idi aya. Kasano mga aming tatang, idi impakitaken kwa na tiladawan ti afam akatsat ko. Imbaga na din apangit kano. Saan kami kano abagay? Ay, mga nupuno mo kami nanakaw. Anya ngay nga ruti kayat na asawan, tatang. Diyak mo ti agpili iti lalaki. Panagkunak, saan mo't unay abigdel tinaibaga tigayam mo? Ngayon, saan kay mo't lang ang nagbayag iti afam akatsat mo? Agrobata kon lakay. Mapan ko man bisitaon ti ex-kumarik ije ospital. Katuan na. Ay ngam, agore ka man bakit? Awan ka di tinalipatan. Awan mo't lakay. Inalak mo't ti chocolate, lotion, kan sabon nga iregalok kan kuana. Gumata nga tulatan iti prutas ije ruwar lakay. Alang arod bakit? Agan anad ka wang. Agyaman na. Ala, kita bakit? Ang mga no aga pa kayo manen. Ad-adda ako maro ti an-anayin na. Anya kalakit din ay alakay. Sa anak mo't amapan ijay, tapno makiapakan kwa na. Mapanak, tapno bisitaak, kan kumustaak, dayjay laang. Nasaya at madngarod ano kasta bakit? Angam no saan nakakayat akasarita, pumanaw ka na dakos. Di mo ipili ti makisarita kan kwa na. No di nakakayat akasarita. Iti kasta, saan ama stress? Ken, agimbag adagos. Apay nga imay ka. Anya ti gagaram. Sa anak nga imay, tapno makiapa, mare. Di nakawagan iti kumare. Kasaantan nga agkumare, Paula. No di mo kayat nga awagan ka iti kumare. Ex-kumare latang rodan. Kumusta kan? Ex-kumare Agusta. Asino nga min tinangibaga nga umay kapay lang dito ospital. Awan tinangibawon kanyak, ex-kumare. Siyak tinakapanunot nga umay kabisitaan dito ospital. Apay, aging ka di ita? Kat nasakit pa'y lang tinakam mo iti naibagak idikan ka, ex-kumare. Ay na, pasensya kan. Angaw kulaang kumadayjay. Ngam sineryoso man. Talaga na sakit tinakam ko kan ka. Isama ba rin ka di? Pumanaw kan. Agadupay lang ay bagbagam. No kasta ti kayat mo. Di agahawit at narudan. Angam sakbay a pumanawak. Kayat ko nga itad ti Christmas ko para kan ka. Belated Merry Christmas. Ex-kumare. Amoyo ka di tata, aging nga ita, nasakit pa'y lang tinakam ni Mari Agusta kanyak, nga maawatak man. Maagasan tulat ta ka day, Paula. Saan nga ita? Madantaw. Sapay lang kumaa, tata. Uwan gayam, kaano ka di ama discharge ni Mari Agusta? Di ko na si doktor. Mabalin ka na narumarin tong bigat. No kasta nga rod, ikan kayo iti pagbayad yo, tata. Ay, saanan, Paula. Nakababahin mo't king ka? Ay na, okay lang ang kanyak, tata. Ngamin, nasayaat mo't ni Mari Agusta kanyak idi. Kadag iti amin ako, Marek. Isula ang tipi naka-close ko. Paula. Ala, awatan nyo dahi ti 5,000, tata. Naimbagla nga at dati inayon nyo iti pagbayad yun iti ospital. Di yun la ibagbaga iti kumarek. Tama nga no ad-adda guraan na. Kumusta nga iti pagnam? Bakit? Saan a successful lakay? Anya? Saan a successful, kunak? Anya kalakit din aya. Nene. Apay ngay. Di na kayat ang makasarita ti kumare. Di na pa'y kayat nga awagak iti kumare.
Taag ex-kumari kami laang kano. Ay, sus. Jakman ammo kada kayo. Talo atawanan tinapalabas. Sipod naga pa kayo. Ngam aging gaita. Kagurayo pa'y laang gayam ti tunggal maysa. Kasanumot namin lakay. Kaslasaan nga amo ti kumarik ti agpakawan. Amangan mat, no talaga anasaktan iti naisawang mo kenkwana. Jakmat ingagara dayjay lakay. Angaw kulaang dayjay. Jakmat ekspektaran nga seryosoon na gayam. Anya ngay nga rod bakit? Sikan ati agad jas, ta sikati na ilawan ang nagbidot. Inton maminsan ngamin, saan mo apagbalinan ang anghaw ti amin na banag? Tatang, api nga dapay laang dito'y bagyo ti inted ni Paula kanya. Di yu ibaga nga iyawid yu dagito'y ijay balay. Sayang mo't nga manoy basurak, anak kao. Ay na, saan tayo nga agbibisin, tatang? Sapay imported dagito, anak ko. Awan bibiyang kuno imported dagita, tatang. Basta, ibasura yo. Anya, Diyak kayat amakita day ta ijay balay. ay no di mo kayat. Itin mo laagad kada kami kan ni Pilip, anak. Sayang mo't. Kabailak ti gumatang iti kasta no kayat ko, tatang. Palagipan ka laeng anak ko Nangina dagito'y a produkto. Nalipatam sa mo na basit laeng ti matmatgadam. Sa dino tinangalaam iti chocolate ang nakaparabaw iti lamisaan, lolo. Regalaw ni nanang mo apaw. Naggapaw kinyantim apawla. Ano kasta? Agkumari damanan? Saan pa'y? Ni, apay nga rod nga da regalo na kaninanang. Ay, jak ambo ni nanang mo. Di na kaya't apakawanan ti kumari na. Ninanang maminsan. Kaslasan nga kamkamali. Shh, tangiwat mo. Ang mga numangag ni nanang mo. Kitanya man ti panunutin na. Narigatan. Manulang aldawain. New Year rin. Ang agap apadalat ta. Day tangaraw apaw. Baro atawanan. Iso nga pinakawanda kumamutan. Naragragsak ti baro atawain. Nga awan ti gura iti puso tayaw. Nay, si kaamot ti lumabas iti paraangan mi mare. Ne, apay ngay. Nagdiretso lang tamat. Wala. Saan nak siguro anangag? Ipigpigsak man pa'y. Mare Agusta! Yuhu! Dumagas ka pa'y atag kapita. Ne. Bigbigatan ba kay? Agpukapukaw ka mo tida. Ay, pukpukawak ni Mare Agusta lakay. Ngam nagderdiretso lang tamot anag na. Kasla di na pa'y nangagtipukaw ko. Ay sos, anya ka laki din aya ba kay? Saan ka di pailaan nalawagken ka aya? Akagura na kapailaeng ti kumarita. Agbaro atawan manen lakay. Iso nga rod. Mano atawanan day tanga isyu yo. Iti ex-kumarim. Malabay ang mapaanak tumanan idjay balayda. Amangan numaumaday jay, no kanayon ko akulitan, kat mapakawan nak tumot lang. Ay ket, padasam abakit. Anya nga iti ammo tayo. Anda ni Paula iti sala. Kaya't nakakanawa makasarita, Agusta. Ibagayo ajak kayat ti makisarita ken kuana, tatang. Anya kalaki din ay anak ko. Talaga ka day, adi mo mapakawan ti kumarem. Ang angaw na laeng kano, may tinaibaganaking ka. Talo atawanan, tinapalabas anak ko. Ure ibaga na nga ang angaw na dayjay, nasakta naklat na, tatang. Kun may saan anasaya at tikas jayan niya? Ay na, baro atawanan. Di mo ka di kayat ama urnusan ti parikot yaw, iti nagbaitan nyo kan Paula ako ng mga ex-kumarem. Naragsak ti agbaro atawain. Nga awan ti gura, iti pusaw anak ka. Nga ta, tatang. Wan, awan ti dakis na, no padasay anak ka. Anya nga ti amaw,
Ang mga nunaragrag sakton ti baro ataway, numaurnos ti parikutyaw iti kumaray. Manumot atawanan day ta parikutyaw. Saan ka ka din anaoma, Agusta? Naimbag abigat mo, Mari Paula. Mare, anya ti aramidam diti balay. Mabalinti umay makikape, Mari Paula. Ay, kato na. Ado ti kapimi. Anya ti kahit mo. Instant, wano, barako. Adakin ka ano, anya ti ipasangom kanyak, Mare. Kaya't ka di asawon day ta. Kat saan na kun akagura, Mare? Agkumari tamanen? Wen, Mari Paula. Ay na, pasensyakan kadagiti dakes ana isawsawang ko kan ka. Uray siyak, Mare. Pasensya ka kuman, ha? Basol ko. Naapay ang nagapata iti talo at tawa. Si kanto mo ngamin. Angaw ko laang mat ngamin dayjay, Mare. Ngam sineryoso mat ngamin. Ay, anya ngay nga rod. Let's start all over again manen, Mare. Ita man lang ay may nakikape ni kumarim nga Agusta dito'y balay, bakay? Uwan nga rod lakay. Nagmayat pa iti kakatawaan nyo, itay. Uwan gaputa agkumari kami manan, lakay. Rumbang laeng Rumbang laeng bakay? Tama nung aldaw laengain, baro atawanan. Narigat mo't no kaguray ulat at itunggal may sa. Pudno day talakay. Ay, uwan gaya. Naibagam ka di iti kumarim, di plano tayo into New Year. Ay, uwan nga agpaysoan niya. Ay, nalipatak mo nga imbaga kang kwana. Ngam saan na bali? Mapanak tumot lang ijay ayanda. Hey, mayat ti isip mo ang nagawid Agusta. Anya lakit din aya tatang. Siyempre, nakaisamak taad the good news. Anya ngay day tagod niyo sa anak ka. Agkumari kami manin iti ex-kumari tatang. Pudno ka day? Un tatang, kinapudno na, iti ayanda Mari Paula tinagapwak. Napanak nakikape. Ay na, makapag-celebrarak manin iti New Year nga adda kumare. Ijay laeng gayam tinapanam. Sapsapulin ka itay. Un tatang, ay napasensya kayo no sa anak nagpakada. Okay laeng anak ka. Tinapatag. Nagkapya kayaw nga agkumaray. Bueno, papagayam. Ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insura ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayaw ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.